Ejo kuwa kabiri polisi yo muri Uganda yatangaje ko ikamyo yikorera Lisansi yataye umuhanda hafi y'umurwa mukuru Kampala igaturika abantu 10 bagapfa mu cyumweru gishize. Impanuka nk'iyi yabaye muri Nijeriya ihitana abarenga 170. Indorerezi z'Amatora yo muri Mozambike zavuye mu bihugu by'Iburayi zatangaje ko hari amakosa yakozwe mu matora yabaye mu cyumweru gishize, aho bavuga ko hari byahinduwe bidafite ishingiro byakozwe no kubuzwa kugera habarurirwa amajwi. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa ari mu Burusiya habera inama ya BRICS yavuze ko umuryango mpuzamahanga w'ubucuruzi ugomba kuvugururwa. Urubanza rwa Ziranenga ufite ubwenegihugu bw'Amerika warufungiye muri Nijeriya akurikiranyweho ibyaha byo kunyereza amafaranga akoreshwa kuri interinete rwakuweho kugira ngo ajye kwivuza mu mahanga. Perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika Patrice Motsepe ari mu nama rusange ya 46 ya CAF yashimye uburyo ikibazo cya ruswa kitihanganirwa, yishimira n'intambwe imaze guterwa mu mupira w'amaguru muri Afurika.